Nek babacakan di mana eta nyalot oroknya? Masa Allah tak jeli mengintina naon si Lek. Ya. Lek. Gini yo. Baik. Kawan aing tuh bisa nolak dia. Nu bener ge yang. Ayo. Ma, tidak berewo kamu ma. Yes. Oh. Bih, ini mau bebeatan nih. Tangan nih. Berkasih aja si Uli tuh. Pokoknya sengit. Ini turun kabarnya. Mau artis teh. Di sekolah limin ho. Pokoknya limin ho. Pokoknya kesempatan aing be ngomong kasih Uli. Anu beli seteka tulungan. Kayak buang air ketinggalin nih yuk, malah enak yang bareng main. Mereka meja ya, hook doang lah. Nah gosok doang ini berapa dipakai kue. Oke lah, pakai meja dulu. Asli nih mah. Kacau nih mah. Oh Yuli, maukah kamu jadi pacar Ayunen? Mau Ayunen? Dar biar. Maafin deh leh. Oh Yuli, yang bodimu jangkis seperti pohon honje. Maukah kamu jadi pacar Ajunet? Ya mau Ajunet. Asli nggak salah lain gitu ayo. Salah ya lain gitu lain kieu. Ngapain lain gitu nih? Yuli, maukah kamu jadi pacarku? Iya mau Ajunet. Aris Yuli ka mana nya? Nyamper bae. Coba aing nelpon lah. Aduh, tak aktif deh. Coba aing ka imahna. Lek. Aya teh budak nek bacakan cuman eta lah. Eta kamari budak kumpul eta ngomong nek bacakan cenah. Ada enggak dia? Lot. Ingat tadi dia Nah. orok nu kamari. Iran Junaid ngajak babacakan. Sudah. Kan tadi yang ngomong meureun. Nek babacakan di mana eta nyalot oroknya? Masa Allah tak jeli mengintina naon si Lek. Ya. Opo aing mah. Sen. Siaran yuk. Aing marada bogoh eta kana bikang nu kemarin nu dinakeun ku Cikadut. Saha teh ya? Tuh ari jalan mana teu sapira doang karung beras. Cuman gitu lah rada aya bae gitu lah yuk. Ayo siap. Ilu dahar urang yuk. Oh, ayo geus, gaskeun. Ayo mah jeung lupang. Berangkat. Ari si Junaid ke mananya? Tumben teh jelema teu gentayangan. Badeng ku kelong. Rek bacakan moal teh nya. Sampur paling lah. Oh dia. Bacakan jadi terep. Jadi dot. Terus dia kemana kok, Ari? Tak nyamper si Yuli aing. Terus dia nyamper si Uli, nyamper si Junaid. Tak nyamper Yulinya. Oh. Buh. Orang yang buka janji nih Pak. Ku hari ku bacakan. Sabarkeun lah.
sejarah hidup ngelewat. Aduh, main dah ikut tutur dia. Aduh. Yuli nih kemana itu lempang si Jorosi sempat gitu naik sembako kah? Oh, lek aing buru-buru naik nyamper si Repa ngajak bacakan. Serius Yul. Menang meureun Alek ilu kangen dia karena si karung beras. Ih, itu jelas amat. Lek coba tangan budak yuk. Di mana tala bacakan? Lek. Anjing tersieta. Jarang doang. Kemana teh jurig sieta? Bener. Ned. Judan kemana? Woi, permen hotot. Atuh ya anjun, Ned. Bener. Oh, Judan kemana? Permen hotot. Atuh mah hari spesial aing lah. Budak nungguan tuh, mau baca mall ya? Emang, bacakan. Kira aku aing sedang nangis gagah ieu dia mau ilu bacakan. Ayo. Hei, tunggu aku. Anjara tadi ya, ganjeng bikang be, buatin aing. Ya, waing. Santai men. Kumaha temen nih gitu. Kelas dia. Yul dia kemana bae rek nyampur ongkoh. Rep aing tadi hampura poho. Ieu ku ari aing nyamper ke mah dia. Pak, Alek menang ilu meureun ya. Oh, ngiringnya. Boleh atuh. Rep ajakan bae karunya. Tadi budak magi aing di jalan. Atuh hayu geus geura ka ditu nyokot peralatan aing nangguan di imah jeung si Yuli. Aja cekor main kecepatan aing nyebukeun beuteung. Tebenget dia gan pepajuh mah sebot. Mau jayu cokot peralatan loba mengamat. Mau geus yuk. Rep anjing. Woi Juned dari dia rekaman rapi amat. Tinyaho gaga amas digana kejar TKB pugu naik ka sawah. Rep Yul, hayu berangkat ke sawah aing ti mage candahari ku hari lapar aing. Samp ngahaja aing teu dahar di imah. Ayo berangkat sawah dek. Ayo. Emang gitu. Ke. Tungguan orang kernyaan peralatan. Ayo tunggu. Bulung begitu mah. Woi. Baik. Gini yo. Baik. Bangsat, dia nih ke sawah tadi ke mana, Ned? Mau jahayu lapar ayo. Biasa. Dulu. Lapar ayo. Ayo juga. Bisa baik ke deket dikang mah. Ampun aing mah. Rep aing naik cairannya. Panas banget aing. Aing lo Yul. Ned. Parang caing di dalam kuara resena dan nya. Ned jelas. Aing ngomong tapi Uri yang naon sih dia? Ada yang ngomong tuh jelas balelol. Yul. Dadak itu jadi kabogo aing Yul. Hi aing, kumanya? Yo. Wayangnya tuh Yul aing sendirian Yul. Aing pona melope dedek bela ka dia lah Yul. Lope nage sedih nyiru aing mah. Yul. Maaf Ned, aing teu bisa. Bisa nahan Yul. Bener dia. Oh Ned, aing teu bisa nolak dia. Lu bener gak Yul? Ayo Yul.
Junan mau kamu koma. Yes. Bebekku nanti kamu kalau labu nanti kamu jajaduk. Badan kamu jajaduk nanti. Ayo Beb. Mau digendong nggak? Sama aja nih. Sini Bebekku, cintaku Romeo. Weh, Dut, sekarang mau punya pacar. Anjing. Woi. Saka buku nak. Udah lagi ke mana? Mana kamu dia? Nora amat. Nora dia. Katro. Daripada Ria, jomblo desa. Beneran dia Yul jadian yang si Junaid? Ting, tore. Bung, aku baik atuh. Mah, Junaid gue rewo kamu koma.